follow la ko kimo ponte. We need to on our headlight. Otherwise I can't see nothing. Here is the Bogda, the tunnel of railway MZ line. They are just going to block here in the Bogda and the railway line. Here it's very cool. It's very cool. I feel cold. कार में इतना गरम हो गया रहा साइड में तो इतना ठंड हो रहे है गो मारते मारते पार हो गया. Let's stop once for a while. Hi there, hi. How are you doing? Ako nga yun ita. Kung nga yung lawin ka ave lele ta diuta. Yung lay mang pha de jung lay kiti pa che hilai he ya he o ha lui ho che ta post la ya concrete post ti dam ho ko jung lay lui pa khom che ve la nga kho tha pa ho le line lui asset vil yong he department lai ko hem bok da yung do now che. Hello. Tuna here. As we all know, today is Sunday. Chol do ni hi ja here. Ina ki chol do yang ka khop ja scooty ka sa do jung deadline ho ka ga hey danger hai re bal kilep na no ma no me la hen wow मजा है dạ wa ông chi me I hung chang dem ke pu e se vi after ki ho hai dei khai gari khat ki tol do man jwan chi ki hedem ki hede hen aya khum ho khon na sat thai ta ho long hel ma khum ho bul khun ga chiu te how the British made railway bridge in Jima sao ki poria se Shanglaya British on lel lei khum anasim ho ri ga vet diu hi tabang quality asim wam aphat dan le ahlo dan kum zani idea hai tan wang still they stand very firmly and very perfectly and sat thai dan hai that is why people say British made look देखो तो कितनी अच्छा बनाया कितनी कितनी लास्टिंग कितनी सुंदर बनाया मुंह थे हम लोग उधर में नीचे है एक ब्रिटिश हो खूम सेम हो है सोंग की जे तरा की सेम है पूरा सोंग ताया पास सांग चा
มาเฮลักบักตา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พี่ซ้อมนี่พี่ซ้อมทุ่มห้อยดิมาสันตันWala, the height of this wala is lagvag 30 feet hoga. A bread here, fit som ni hiding here. Its bread will be lagvag 20 feet or niche jaiga and another more higher and more bigger. I'm gonna show you all things, but very quite impressive thayeng wow so high bang he oh guys asan dan he kitna hoga sa pa hai 30 up kati hiya ma hai लगभग 50 हो जाएगा ऐसे लगता है height 50 feet हो है दिदान है मा है achora है 10 feet होगा hilang aleng ikise idha ape lam ko 20 above mai hiding he atlanga ko thi khom ya khelang ho ko lang ko song khom ho ko namu thayum lang ko song kise ma khom ki gol chaleng la lai he hilai aka la ta he thi hi ya thi te ni wang he company hon department hon ti dam phet ki ro ta hilai molwi hin da tha na hung do na cho molwi chungle le a cha kisun ya 1901 kisun ya 1901 molwi cha zo ya suppose 2026 here ta hisab karo even though the thil ho phat theina la he that's why people say British made idi achat loweng na la ya ekdom chaka chak hina la fit a crack na ne chai ong ki mu lo la he sang pa sang te ni ong ko a crack now ki tim lo la phat sai nga ading na la wa he lom British te hina wang yang so lo do ma sim thei lo ham achiti lo na le pathen he he chi na bul pi hi na ti hun ta ji awang he athil bol ho lasting thei he la khu tawar khat he a tawar ho khu railway hin train flight jau se karena ding ati ta jewa ai line hung ki jan he lung kho aku na hin jan wa khong sa kho to honga ta ni wa flong ajan tlung he hilaya bok da he ka sei na chu a ver song ka khul be se a ki mu thei lo he chung nga kho kisim thei lo de khola 1901 tam kisun ya अभी हम दिखाने नहीं सकेंगे इवन दो जो भी हो देखो how beautiful and how chakachak the British made this Bogda lasting such a dangerous
century par hua even though still usable hai kuch defect effect nahi hai अभी हम कैंग में जा रहे हैं अपना गाड़ी छोड़ के उधर में over there my scooty अभी हम जितना सकता पैदल ऐसे जाएगा here is flashlight on करेगा wa dom la hi bok da masang la hi thingpo hilang bagal lang ho thingpo kijia la hi ithingpo puma kenga ki hongji thim la lu eng hai abito इतना अंधेरा है पूरा पाथर ही यहां चक लोएंग है ये सब तो पूरा पाथर है पाथर that's why no way to fall no way to crack no way toที่จัดจังมั้ยla ho wang he ita ki se ma he chỉ đọc cái tao thế cắt gì ra keng awang kaching am chang sia do hen sun deong ke de ta hen le lamong nai mai the tai bridge sawa sapa ho busy line ya ta mg line chu kipia very long bridge in the district here the longest bridge here lo ham the longest rail bridge in the district Dima Sao and I think it is also the highest जो भी हो हम आगे बढ़ेंगे come on टोल देना लाइए जब तक रास्ता रहेगा हम चलते रहेंगे let's continue now hoga chi bel te lampi i chan mo mo alai lung hai tam police station chan alai lung hai tam ai I almost fall down man rasta tu mana kata pocha let's see station chan lung hai tam lo ham bel te I think it's already station tak rasta hai already too dangerous Sange laya bus bawang tu ekdom height hai height auto bhi ja rahe hai na auto nungong umhle auto bhi ja sakta hai matlab chal let's see how far we can go let's try lei noi chan chiu tan lei noi chan briska exact niche tak jayega bridge aro kidhar ja rahe just deitan na इधर में तान पूरा मानो आसे auto yang au me leisan dan he nei he akhom mong he som hen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lei he akhom som hen
Di masawa di nga sang pen yang mai the he maybe the highest and the longest then salang chi tau peo ta how far we can go let's go man nang hai station nang ajut na hi ai tai you have long queue to ไปฮอดในน้ำมันนี่ you have long ai sẽ ไปฮอดไอ้มัดขาวจัดดูนี่องไอ้น้ำมันเคียงดีของแกโจบิโฮlet's take risks and go ไอ้ลำปีวางอะไอ้กะติรัสตาวบาลานายRasta pura karai four wheel tai lo je na dan lo la JCB je na ding alam kisim ku ti ki tol yang wang ta ha sa ya bai de de we cham lam lam nom lang chung do ta ve here is the rail line tai hi tai ji jong lei mo thayom ji jong lei ha Doan Kenan che ki tao ta cái gari ha I ha mui na mui yen lel hong la hi ya lel hong pe ga la de wa di station ka pa hai tai lang ko station hai khu na mu ko wa ko na pus ga ki mu ji ho nya phong pus khat sim ki mu ji lang ko railway station हमरा प्यारा रेलवे स्टेशन दिमाहासाव न्यू हाफलंग they have in Leiko Lei Hoi Tan ko Diang Bridge you can show you what is written on that boat moving Dijong Bridge Dayang DA should la Dayang Bridge lang ko हमरा प्यारा खोंगसाई village Lei he ga la nai ang ka wala ba phal hi dem he lei Dijong Bridge sa wa hi lei thu asut na lo ba sai dunga hai lei ka bare में कुछ लिखा हो de ham ga ve hote lei saudan he mu thayom the longest railway bridge in the Dima Hasao and also the highest I might say I'm not sure azan tan ko mi vet na koi lo ham ba
Oleh na ve yang di bam vet gu na su to ham su to lo ham le ha ka lem phot he le hoi khon te hi zang pe nga la hen scooty to a ka chen hen scooty ki tol han la le nom de ya nom ta ki tol the de ya sai se le na ka ri hu ka it je wa da sa gam tha wal din jo le he sang e ngo se de ha ai hoa khu kum sa nom ta no ya hu ma i mut yang the he le long tiếng le bo chu nom be se hen ten noi lang ho service line bain tin na tong ho wa le na lam ki kot hel yang le yong he rong anu tha lo lai hin tin ap sai yang hen ya na mu thai lo mai thai he sa na ne me alima kya he thai lo de YouTube wa Google thema na ve yang on le he san dan le hoi dan sao dan वगैरह scooty ka ave kai ji he lel hung lo wang he tu chana asang thwe so high manพันโลแถมนะฮีขะยังาเฮเลยยูทูบว่าก่อยเด้อพัดลำยองเม่นจันจนเขาให้โจให้เต